Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Boleh paro dengan dau ba dausan kolong kum samlarang ba bagami syagani gebenta jong kejeli jong sanyi masma kum samlarang ba isngau ba habang ipen kum gacing pun brio anika state Meghalaya jingi haki konstituensi jingi badgari India jong berbero koi ladang ipen kolong i bagi kun samla 100% jadi kita polai pesan senam kata dengan ngau don kamlang kumba ong ketin bangi don kami taki youth in politics kumta ngarung ami shikman kum samla rang ba 100% lang nam ta para samla tang para samla henry ya ke imlang kasalang ya ke riurang ba kelong kami kelong pahi baro kita kinong rim dan tapi wan MDC oh itip ba habang icit ya ki MDC kedau ba kedausan kelong habang icit kinong nikmat atai pedus konsil ini ben pensiong nong rim ha habang pai kayap ke im chung cai benreo paniadai kriti ke dustur kesinsyar khadar kayo pateng ke her pateng ke tungi nang ta habidei bat ka khenkur khenkha ke tungi kesinsyar snong sinsyar thau tekum tang tik ben pej bha habai dei bakani ke benta ban yana ban pene pensa ya ka ni ka khnit ke ban reo ya kriti ke dustur ke tungi tumno pat lek supai ba setu supai ba kinjet di kongres ni song kham ai khama kumno ba setu ba rim ga pi ba kongres parti hi kalong try kami jongga state jongkari India hybrid away khamtam po konstituensi tungi ba menta labun pun snem menchua ka de try kongres parti tedu baklat no i nong mikmat tungi bang kwa hidwar ulai ba David nongrum antu bor kongres parti kalahir sisa ikubur kata ban rai menta abangi phai pat kipat ba kila kersian sia kila ai kata haduk ini citur kecingi betal berna ni ba kipat ba kila nok mensi mi parti kongres nomor ni phai heavy day bat kecing ai ke district council ya ke kernit ke bahan rio ke ke parti kongres ka ba ai yang ke state ngyo state hut ke ke por parti kongres dek balonok senyang shibun khamtam heavy day po district council dekumta ngasung ba ke kongres parti hi ke kita ka kipat ba kila nok mensi sia ke parti kongres Jonathan begini ki an district council boda benjur mengana rulat bu hatu ka donne ga legal stand jongki kini ki an go pi mengani dang dep pas arli ki an to bor ki snong iseng sama sama me ba kawairu ikata clan administration ek ji hp halo kini arli ki an bagi pai kini ki benta kini ka berkupur kisang sama lembaga ilaka amendment act terengkat ketuka clan bill ka pinyo clan act ka penungkung kalong ba inepek budin nang nismat ladang ipoi kabor budin balase gani kacing thau ka an po district council kam dei ban yeteng kho bat kanu ka an po kashri e kata na kalian kachonga ngin budin ya kata tumu ko makandon ga legal stand bakinum khalam e kata ngin pen oda ngila poi po district council ngin pej ha ngin wat benia bakan don ke legal stand kenang ngom don kanu kacing yeteng kho habi dei bat onda ngila poi apo kashri po supreme court kumno par PUE kene trading mainan travels act kumno pishe malo kadi haturung kam ne ban si bina chuchu akane ka act numar kumbolong menta kini ki kam ki cham babun la kurup di bar jala ke bidor man ong halor kani habidai bak trading for non tribals tinggi ban parman ba ngin yo biang ka an ka bakam klan pen klan chuchu tabor habangi phai habidai bak trading license for non tribal kum ka kendon ka kan po sik schedule ki ong ba kuno ka kam konsumsi habing phai ba konstituensi chuyi ni dang dai ka than kumba kani ka than chungi ka banga syong ka sa chunga kani kini new shulong ire kawai kalong ba habidai ba roi ka par ko oi na kaliang district council hadu mentak habidai ba scheme ka dong tuna rei na kaliang ka chunga kumba long ba thmai ba fresh kini kam ngan petrek hok ki scheme hakmat ka ba syai ka bisit chungi pa ba nok snong ba ka chu ka por
ngasyam bah kani kata New Shillong ka chungi bangi la syakta sibun nam ta kani ka building by law namar hadis council ka building by law ngidang syukopi bai thik kat kum balong na ka state takadaw kalong ka khamkho ringi sthi nga bangalet ngayo e kata ku kubor na kinong snong tukum ta kum ladang ang iwan na ka bor panura da ka weipat ka an ka building by law chung ka district council kenang ban kan namar ka district council hi kalong ban kentiu lang banyada lang pumtangin pen kubor lang lengba kin rang ba snong baki rang ba snong ka baki sna kin building idon kami ka building by law re abe ki rang ba snong kin don ka ki ikhtiar kin ban pet lang habi de bakating building by law ringkat ka cing kubor ka cing aibor na po district council kumkurtang itu kita yang bakal biang kita kian kok pada sekonsil te habi de bakane ki an ki balami men ke balak dep mata kala biang rengi don kamsu men pencenai ka